Mantap guys. Guys, berputar-putar guys. Begitu indahnya guys. Ya. Mantap guys. Capek belum Markona? Capek belum? Hah? Capek. Ya udah capek mah udah. Udah capek mah udah ya, oke. Makasih udah. Bro, angkat bro. Angkatin bro. Capek katanya. Capek angkatin. Udah pingsan repot. Iya. Udah capek guys. Guys. Awas nyundul, awas patah. Ya. Guys. Oke guys. Ya. Oke guys. Ini guys, ondel-ondel masuk rumah guys. Ini langka nih guys ini. Langka nih guys. Iya guys. Mau coba nggak mengalan udah? Pasti berat. Guys, rambutnya baru guys. Cantik guys. Tuh, cantik guys. Markona ini berasal dari kata M. Huruf M. Huruf M ya. Ya. Lalu Berakhir dengan huruf H. Lalu intinya apa intinya? Intinya jadilah manusia yang berguna. Iya. Guys, Markona masuk rumah guys. Mantap guys. Guys. Cantik tenang guys. Markona ngayap guys. Ngayap ke rumah guys. Guys, ini YouTuber semua nih guys nih. Ada Ondel TV. Ondel TV. Ada OPC guys, OPC channel guys. Fotoin gue deh. Yang pakai foto entar kakak. Ayo. Kan dia nyanyi pom kak. Sini kak. Iya, ayo sini. Fotoin. Bom. Ayo, foto aja belum berarti. Membuat di green screen. Ayo, abang aja nih megang nih. Apa?